mwethukisya Wathian FM neta wa Father Stephen Kaumbulu muthembi wa diocese ya Masaku ngithukuma parish wa Muthethene ninguthocha tumuthaithe mwiai pamwe muthenyani u munene wa kumutaiia we Ngai nenga utiola umbaile na winzese akuma kwa lathe ndanie na ala akengani na ala thuku nondo nue vinya wakwa we Ngai wakwa kwa sitwa yasa na ya mwana na ya beba mutheu utikeu mumo wa mwe wetu Yesu Kristo na wendo wa Ngai mwamba wa beba mutheu nesithe wana nyunywa nthe na sithe wanaku na iya ni gatu thiwe tu yailu kumuthaitha mwiai tumukulie atweke mabitio maitu ne kumbulela Ngai mwene utonyi wonthe nenyana ya makwa nondo nembetitie muno kwa kwisilia kunena kana kwika mothuku ona kutia mandu ala na ile nkwika nengobetesie muno ondo wa une nguweso wa malia mutheu mikela mabinda nthe onenya laika na theu onthe onenya na ya makwa mboyenye kwa Ngai waitu Ngai mwene utonyi wonthe atwiwiete atubetera busitu atutongoesie thayuni utathela utikeu mwiai utwiwiete tuvoye we mwiai Ngai waitu tutethie tonye kwithwa na wendo tondu mwana waku wendie nthi kuvikia eyumya mwene kunenganwa ngelanioni kwondu witu twivoya au kwondu wa Yesu Kristo mwiai waitu ula utwana usumbika vamwe na asa na beba mutheu Ngai umwe kwa tene na tene wonthe utikeu Isomo ya mbe ivo kuma ivukuni ya Mwathani Ezekieli kilungu cha 37 muswawe 12 kuvika wa 14 kwou athana ume ati nyemwe Ngai musumbi ni asia kana ningu kunwa mboa sienyu na kumunya vo ningu mutunga nthi ya Israeli nivo ndi inywe andu makwa mwimanya kana ni nyemwe Ngai ngeki aveva wakwa nthini wenyu na mukethi wa thayu ota mukatu wa nthi yenyu ene nivo ndi mwimanya kana nyemwe Ngai ni na nena na ningwika undu nasya nyemwe Ngai ni na nena isu ni ndoto ya Ngai tumutungie Ngai muvea Sabuli ya jana na 29 kiti kisyo twikwatie imwiai nundu kwake kwiusio wi wende na wovo sio mwingi ni siunguni nene nini kwikwa ilite mwiai ame mwiai iwa wasya wakwa na kwatei waku umbithukisye mathinani makwa twikwatei mwiai nundu kwake kwiuseo wiwendo na wavasyo mwingi ethiwa we mwiai
wau twina ndaia twikwatei mwiai nundu kwake kwiuseo wiwendo na wovosyo mwingi ningukwetela mwiai ngoya kwanietele ningwikwatya ndeto syake ninimwetela mwiai ninimwetela mwiai kwiundu musikali wa utuku wetela kuche twikwatei mwiai nundu kwake kwiuseo wiwendo na wovosyo mwingi andu mangai mwikwatei mwiai nundu kwake kwiuseo wiwendo na wovosyo mwingi nake akovosya andu ake kuma mothukuni monthe twikwatei mwiai nundu kwake kwiuseo wiwendo na wovosyo mwingi. Isomo ya keli uvo kuma valuanu wa muthupolo kwa alomi kilungu cha nyanya usoa wa nyanya kuvika 11. Handu hala matia mawendi mamiyo maitonya kumwendesya Ngai indi inyo muikala akuyanana na maundu maki mundu muikala akuyanana na maundu maki veva nikwithiwa veva wa Ngai atue nthini wenyu mundu hula utena veva wa Kristo usuti wake indi ethi wa Kristo atue nthini wenyu ona kaumi yenyu ni miku kondu wa nai veva wenyu withayu nundu wa kwitikithwa ulungalu ethi wa veva wa Ngai ula wa muthayu kisya Yesu kuma kwaku atue nthini wenyu Ngai usu wathukisye Kristo Yesu kuma kwaku akathayu chami yenyu onayo ila ikusa haitumia veva wake ula utue nthini wenyu. Isu niyo ndeto ya Ngai. tumutunge Ngai muvea mwiai easya nyeninye uthayu chona thayu ula umbitikilanda kakuona indi mwiai niethe nenyu wendeo wovo museo wa mwiai waitu Yesu Kristo otondu wandikitwe ni Yohana ukumio kwaku ni Yohana kilungu cha 11 muswa wa mbe kuvika wa 45 kielelo cha isomo ni kikuo cha Lasalo mondo umwe watuye Bethani weta wa Lasalo ai muwau Bethani ni ondu ila Meli na Martha mwitwe inyamatwe Meli usu ni waula
wetikise mauma Yesu mauta memuke museo na amanya ciana nzui ciake mwana inya Lazaro niwe wai muwau kwa etu asuma ciana iwe ni matumanie kula kwi Yesu maiti ati mwiai munyanya une muwau ila Yesu ewe obo usu ni waisi ati muminukilio wo usu tekekuo withiiwe ni kana Ngai atonye kukathwa na otau kwesela wo ni usu onake mwana wa Ngai akathwe. Yesu ni wendete Martha, Meli na Lazaro mwana nyawo. Yesu amina ukwata ubo kana Lazaro ni muwau ni waendeye na kwikala kuwai vandu ba mithenya ingi ili nivo indi wameiya amanyiwa make ati kwatu cioke iutia ingi amanyiwa make mamukulia mumanyisya oyu andu maku manenda ukukimangana mavia no kwo kwenda kucioka ingi. Yesu amakulia ati muthenya nundu utethia na masaa 12 macheni mundu ula wenda kwi muthenya ndatulagwa nundu ethia waene nthi indi mundu ula wenda na utuku no tulagwa nundu kwithia wacheni. Yesu amina kunena au aciokia ame ati munyanya wa ito Lazaro no komete indi niendete kuunga mwamuche amanyiwa mamusungia mwiai ethiwa no komete no kuamuka. Yesu aweta kana Lazaro ni mukuo indi mwamanyiwa mona ata ukuweta okukoma kula andu makoma kwao. Yesu amataviate ubithania ame ati Lazaro ni mukuo indi kwa andu wenyu nina utanu ndinaikuo ni kana mutonye kundikia kwao tuthivala ui Tomasi ula weta ivatha ni weia amanyiwa alangi ati ona itu nitwendanie nake ni kana tukakue pamwe nake. Ila Yesu avikie Bethani ni wethie Lazaro athikiwe ta mithenya ina mithelu. Bethani yaita kilomita 2 na kindu kuma Yerusalemu. Kwa andu aingi kuma kisioni kiu ni mokite kukiakisya Martha na Meli nundu wa kikuo cha mwana ainya. Ila Martha wewie kana Yesu ni ukite ni waumalile amuthaua indi Meli atiwa ailie nyumba. Martha ni weie Yesu ati mwiai kethi wa unaiku mwana aiya ndethi wa anakwie indi ona yune nesikana Ngai no kuonenga okila umwitia. Yesu amwia ati mwana aiya waku no kuthayuka. Martha nake amwia ini nisi akathayuka muthenya wa muminukilio. Yesu amwia ati nyaninya uthayuka na ninye thayu mundu ula undikia kethi wa thayu ona ethiwa no kukua na ula wi thayu na undikia ndakakua ona indi we no kuikia au. Martha amwia ati imwe aine nguikia kana niwe Kristo mwana wa Ngai ula wokie kunthi. Martha amina kuweta au ni waendie eta Meli mwetu inya na kiwe amwia ati mumanyisya evaya na no kukwita. Meli ewe au ni wokile mituki athi vala be Yesu. Yesu ndai analika musiusu ai ovala Martha wakomaniye nake. Ila andu ala mai na Meli nyumba maimukia kisya monio kila na mituki umala ni mamwatiye mayona ta wendete mbwani akaiyevo. Meli ni wabikia vala be Yesu na amwona ou atulia ndumbe wake na amwia ati mwiai kethi wa unaiku mwana aiya ndethi wa anakwie. Ila Yesu wonie Meli ayiya na andu ala mokanite nake no mayiya ni wakwatiwe ni kimako kingi na kiuyungoni ni wamakulilia ati mamuthikie va na mamamwia yuka ukavone. Yesu ni waiye nivo indi andu asu maisye kwa sise yundu na mwendete Lazaro indi amwe mwa makulia ati mundu una asalukilie metho ma kila linda ndana yatangia Lazaro ndakakue. Oingi Yesu ena kimako kingi ni waendie mbwani nayo yai ngunga yakunekitwe na evia ni waisi ati vetangai evia ye. Martha amwitu inya wa mundu usu wa muku amwia Yesu ati mwiai yuno nginya ethi wa inyunga ena mithenya ina kuma akwa. Yesu amusungia amwia nyana akwa kana ethi wa nukuikia nukuona unene wa Ngai ni mavetangie evia yu nivo indi Yesu asyaisye iulu etune na asya ati asa nengo utungia muvea nondo ni wambithukisya nenesi kana no mbithukiasya kila ivinda indi nasyau nondo wa andu ama unjeva ni kana maikie kana nue undumete.
Yesu amina kuvoya ni wanenie na wasya munene asya ati Lasalo umala. Mundu usu ai mukuo ni waumalile alingitwe ngwa ya mathiko moko na mau na uthio wake ukovwa na kitambaa. Yesu ni wamei ati muthasi na muyekana nake athi. Andu aingi ala mokite kumukiekisya meli mona undu Yesu weka ni mamwikiie. Uvo wa museo wa mwiai ngatho nyena aku yakana ethi wanu kwikia nukwona unene wa Ngai. Mwithukisya wikwatya uthayu uko na thayu nicho kielelo cha masomo maitu kuma ngewa ya wauni wa kiwi cha thayu kwisila wendi wa kuvoua ulalinda wa kithayu nitwavika kiango cha wendi witu wa kwikala thayu wa tina tene na Kristo muthayuku. Somo ni ambe Mwathani Ezekieli no kuweta mwanda wa mavindi momu. Ngelekanyo ino no ithaya umanite na kiwanza cha kau wa kwanangwa kwa Yerusalemu ni Nebukadneza musumbi wa Babiloni mwaka wa 586 mbee wa isyawa ya Yesu. Ezekieli ai muthembi kaloni ya Yerusalemu mwaka wa 597 mbee wa isyawa ya Yesu ila watwayiwe ukomboni wa Babiloni pamwe na musumbi Yehoyakin na ngombo sya mbee. Nthini wa woni wake kuthawia kwa Ayuti kuma Babiloni kuelekanywa na kuthayuka kuma mbwani kulika thayuni mweu. Kwisilakanywa Mwathani Ngai no kwikithia ngombo ithi kana ikethiwa na thayu ingi. Thayu mweu ula wiuma bebani wa Ngai. Ngai ena utonyi wa kuvingwa mbua situ na kututhayucha. Ne mbua sieku tukwenda Ngai avingwe. Mbua ya nzuku, mbua ya utulu, mbua ya kiweu, mbua ya kimena, mbua ya mowau, mbua ya ucha, mbua ya miyono, mbua ya utongosya muthuku kana too wa kithayu. Kila mundu eo mbua ila yake walikile. Mbua ni yaku ve chau. Onelelia Ngai mbua isu withiwe na thayu. Thayu mweu nthini wa Kristo. Mwiai no kwikia thayu mweu nthini witu na tukethiwa na thayu. Mwiai aweta na kwika Ngai ti mundu ndatonya kukengana. Tumwikwatie mwiai nundu kwake kwi usio wi wendo na wovosyo mwingi. Mutheu Paulo etutavia uthayuko ukumyo kwa onthe ala maiaikiku kwa Ngai na mwana wake Yesu ila maiku nthi. Uthayuko uu waetiwe ni Yesu kwisila kuthina kukua na kuthayuka kwake. Paulo emata Alomi pamwe na itu tumunengeve wa mutheu ula wi nthini wa itu mwanya atuthesye na kutuvya twailwe ni uthayuko. Ethi wa beba wa Ngai ula wa muthayukisye Yesu kuma kwa aku atuye nthini wenyu. Ngai usu wathayukisye Kristo Yesu kuma kwa aku akathayucha mithe yenyu onayo. Ila ikusa aitumia beba wake ula utuye nthini wenyu. Beba uyu twanengiwe ibinda ya uvatithyo akatuthasya mbwani situ sya mwi twikale thayu wa beba. Thayu usiwe ni beba mutheu ni thayu wa ngwatanio na Ngai. Twanyuva kwikala nthini wa mwi tuitonya kumwendesya Ngai. Nitwathokua kwikala nthini wa beba wa Ngai ikulie wikala nthini wa mwi kana ni nthini wa beba. Ethi wa wikala nthini wa mwi Ngai etei no kukwovosya no kuthayucha na kuthocha thayuni wa beba. Tumusyoke Ngai kwa meko. Ngai witu ni museo na etei ndathata mituki na wendo utaoleka. Yona etunenga uvo wa Lasalo tangelekanyo ya undu Yesu utwendete. Lasalo ai mwende ni Yesu. Mwiai ula wendete ni muwau. Muminukili wa usuti kikuo withiitwe ni kana Ngai atonye kukathwa. Itina wa kukwata uvo wa wau wa Lasalo Yesu ekalile mithenya ili ni kana atulilikanie ndasele yawa. Ni wikala mithenya ili miei ili miaka 5 miaka 60 indi no sungia. Yesu ainga ina ni wesi Lasalo no komete. Nitukwona Tomasi ula wa hena nzika yasya tuthi tukakue nake indi itina akakananisya uthayuko wa Kristo. Tuvoye Ngai atuvosye kulea kuikia kwitu.
Yesu ni wabikie musyi kwa Martha na Meli. Lazaro ekalite mbwani mithenya ina. Ona akua ibinda yana ata Yesu no wibika kwa akua sisie mabata maku. Martha ni waendie umukoma na Yesu. Ithiene tutia maundu angi tumukomane mwiai. Ndeto cia Meli mwiai kethi wa unaiva mwana ayanda kwa. Mwikio mulumu bio ta ukuta wa silanga. Wina mwikio wina utiniko ta ibia ukethia ni utabia Ngai mwiai kethi wa unaiva nondu ni wisi kila uvoya nutonya ukunenga. Martha ni wasembia amwita Meli na amwia mumanyisya eva na nukukwita. Nituthoka syangi manene na Yesu. Malia okile mituki athi asembete na winyivyo wake wakusya andu aingi. Nitweua wo wa kumwasya mwendwa wo. Malia aya andu maiya na Yesu aya. Undu ni wamukiitie Yesu muno. Ni mamutwaie mbwani nake aumia mwiao peta Ngai ebiaye. Martha ena nzika na amwia mwiai nukunyunga. Yesu amwia ndina utabia nukuona ukumya wa Ngai. Na ila mabetangie ebia Yesu aboya na anena na wasya munene Lazaro umala. Mundu usu mukuo auma mwe wake ulingitwe ngwa cia mathiko na uthio wake kitamba. Yesu amea muthasyi na mwiyekana nake athi ni wiyumbanitie kwatia mwia wa Ngai. Wathaua nuthi kwikala thayu wa beba wa Ngai. Ngai yenda tumuikie bio nikana tuthasye bio twithiwe thayu. Mathayu ni maitu be kibindu kundu kumwe pebata wa kubingilitia ebia. Nitwithika kabuleni na kwiyenda na muno kabule kanzika wia kimena melilo wo tumuthosye Yesu kimbitheni cha ngoo situ atumie mbwani cia wo kwiyituka na thabu. Twikala nthi yusiwe ni kikuo. Nitwana kwa nzia nyingi kwa ngelekanio kau ithoko umya wa mabu kuminukililia awau na kimena. Nitwiyua kwa kwiyita ndawa cia kumila kwithukumithia muno kubuabuana yani stress kuya nai na kwilekelelia. Nituloela syangi mayuawa ni ucha nzaa kwaiwa ni wia kisomo kinini wau kubathwa kwanangwa kwa mawithiuluko na kutumiana nai na muno kutumiwa nai kwa ciana. Ikuli ya batani ni wiyumbanitie nesa kuondwa kiku chaku. Ikuli imwe ibukune itheu ya indine undu ula wa usenyo iulu wa nthivio ni wiva. Usungio ni ithio anthe ni twisi tukakua indi kila umwe nundu wa kutuma nao na ndekwa mituki. Thomas Akembis aisye kila yesilia yaku na yiko yaku yaile kuonania kana nukua suaite na thua. Kila chaku kia muno ni thabu ti gikuo. Wale akwiyumbania umunthi ona uni ndukeyumbania. Mboya ya witikilo wa atume nengwitikila Ngai asamwene utonyi wonthe mumbi waitu na nthi nake Yesu Kristo mwana wake mumwei waitu ulawosye mwikwacha matalu wa mtheu asyaone Bikira Maria athina kwa mwanzozilati ambange na nyoni akwa hathikwa athea wimuni athea kambunya katutuma kwaku ambata itune nivo ikalako kuma kwa mzaisa mwana utoni wonthe nivo kuma sunalamela wina laku niwe tukila vambeu kanisa katoleki ndeu utiethani wa ndeu wetewa madhabu usichoa mwili na dai watane na tene utiekeu. Tulika nto sia Yesu asya voya ina mukanengwa vingo sia ina mukavingoewa tuvoye. Mweai tumanyisye undu thayu witu kuibite nikana twithiwe na uwi mweai utwiwe. Mweai utwithukisye. Tuvoye mwitu nenge wina uthanga wa kuthukuma miundani jitu nesa ivinda yiya mbua mweai utwiwe. Mweai utwithukisye.
Tuya mboya situ moko ne mama itu mbikila Maria elato mukethia ngethi Maria usen gracia Mweye naku mwathime kwa kaonde na Yesu sawe kwa mwathime Maria mthenya Ngai utuvoithia tania yune ndako kwitu utiekeu we mwe ayo sana yani siambo ithi cia thukumi maku alama onje bambe okondola Yesu Kristo mwe ayo itu utiekeu Yesu wetu ekalite nanga kame winango wengai waku evovyu we Yesu wetu watwetisye osita ibina lingi we nisu usikalie nisya kutakune Yesu waitu wetitize mositu ibina ingi osanisu usikalie nisya kutakune Yesu wetu watwetisye Rosita ebenda inge weosa nisu usikalie nisasa kutakune Yesu wetu tuyavudu na tuyisi kukukana Nitikila sana siaku Sibidile malaui we Yesu wetu watwetisye Mosito ibinda ingi weosa nisu usikalie nisya kutakune Isu idete ni utanu wandione ukayanu mamuikio kana Yesu nangobyu we Yesu wetu watwetisye Mosito ibinda ingi weosa nisu usikalie nisya kutakune mwe ayasya ula umbitikila ethayo waguo na ndakakua indi akethiwa na thayo utathela tuvoye Ngai mwene utonyi wonthe nitwosa mwina thakame ya mwana waku nitukuvoya utunenge gracia ya kwithiwa na mwamba na Kristo nthini wa kanisa yake mavinda onthe twivoya au kuondola Yesu Kristo mwe aiwa itu utiekeu mwe ai neethe nenyu naethewe naku na Ngai mwene utonyi wonthe ni amwathime na kumusuvia kwa sitwa yasa na ya mwana na ya beba mutheu utiekeu tuthi na mugo tumuthukume Ngai uthaithi witu ni wathela tumutungie Ngai muvea